Ministri e Arsimit dhe Shkencës Vesna Janevska në Klik Plus në televizionin 21 deklaroi se aktualisht po punohet mbi kallëzime për diploma të falsifikuara dhe se ligji për momentin lejon vetëm dënime, por se së shpejti do të hyjë në fuqi ligji i ri për arsim të lartë, me çrast do të ketë procedura tjera për këto diploma të falsifikuara. Siç thot ajo, raste me diploma të falsifikuara ka pasur edhe më herët, por ka edhe tani. Сите пријави кои ни се доставени се процедурирани. За жал, законот никаде не е дециден и не вели што треба да се постапи откако ќе се заврши процедурата. На голем број на процедури сме ги решиле со казна на субјектите кои направиле прекршок. Во моментот тече еден процес и таму нема да можеме да го решиме проблемот само со Државен просветен инспекторат, ќе мора да се вмеша и Агенцијата за квалитет во високото образование, за да можеме да го заокружиме и тој процес, кај што постои сомненија дека можеби се издавани такви дипломи. Ministria para një kohë paralajmëroi edhe të ashtuquajturin Muri i Turpit. Kjo është praktikisht një platformë ku do të publikohen punime, magjistratura, doktoratura, por edhe recenzionet e tyre, të cilat më pas do të krahasohen. Në këtë mënyrë do të shihet nëse ato janë plagjatur apo jo. Janevska thotë se është e papranueshme të ketë punime të njëjta ose 90% të ngjashme. Некогаш кога се разработуваат теориите, тоа е дозволено и во списанијата со висок импакт фактор, вели 20% во твојот труд може да има преклопување со други трудови, затоа што работите иста теорија во иста област, сте почнале некој експеримент, па го докажувате, проверувате и така натаму. Но не може да е нешто исто во 70-80% или еден збор сменет во насловот на темата, па да речеме дека ова е друга тема. Ministria në Klik Plus theksoi gjithashtu se patjetër duhet të ketë reforma në arsim, sepse pikërisht gjendja në arsim në masë të madhe është fajtore për gjendjen në shtet.